Koe ki tukan mo ki live ko ni o save ke save te kulupu ka tok mo. Koe ki live ko ni fika aki pe mo maha ki ko ko pupula mo uluma olunga he. Fainga maha ki ko ya ko ma o me fe fainga maha ko ya pe ha no faito o e. Ulu pupula mo uluma olunga. Ha upe ya me he holy. Me ko holy, he. Ko holy ke ma we ha o ke ilo ke a o ke hoivi te ke kamata leva ke pupula ha ulu ak fa o ke khale ya kape la pa fa to ne ak o lawe ai live ko ni ko me ko to ni ko I'm aware ko si watch ta mai tanga ka ko lahi ho ta mata kali me ko ulu pupula mo ulu ma alunga kone ma ube taha ne ki mea kai te maheni a mohata. Ka kusai pio ke maheni ko ia mohata. Ka koe uhinga ke tuku hifo ile wa koe toko taha ke Kone ma ube ha taha ia haki i mea. Oh, sai taha pe awia. Sirini lahi taha pe awia. Kafo o fafo o taha pe awia Hanga e koe a kompea koe ke ni ike Ke lai kakai kon ko whainga tau ataina. Ke na pupula hona ulu na uto Kakai ko whainga tau ataina. Ka kola pe ki fo imaya ke kaya ye ki fanau mo mali o se fie mali e be mauto ke ni igon go ulu pupula ulu maalunga ni ia fakasio sio ke kompea ki na to ke ni ike he sio ki tu fu lori go nana lori e wanoa fie ma o ke alu wa ngawe ike alu paku hela a pe ko hu ngawe ofisi overtime I papa hia fe ngai ke laka I he kaunga api ke feinga ia ke whakalaka hono ki family feinga ke laka he kaunga api alu e wha ulu ia o maalunga ko ki sueta koe ni ko tuia koe ni ko ki sueta koe ni ko si mea ofa mai e ku ki Little Plata ke mali ho ki Little Plata o koe ko lata ko na pipa mo ko sia pa ni si hagli mai ki sueta koe ni o tui man kaya ki sueta koe ni no mahu inga koe ki au mahu inga nge ha alu alone ko mahu sueta pa anga tahafi mahu inga lah yang ki sueta koe ki au ko hano inga na fuaki make offer na fuaki mai aki I care she cared for me sa ato tete mo ko sia tu na ngalo ko sueta up si tu umai o umamai ka mo mai ki sueta ki tu ki sueta mahalo ko na ko ta to wen ya no fratau ko inoa na wai ki friend eta ni mai ku ki kahoa man pai sio mau ki woti ko mau lotu tui bai ki kahoa mi a ko to mi sa pate ko to ko ano hinga mahu inga ki ofana o mai ki friend ni ka ko ifenga ta ko peta ku mau fu kahoa ko ula me no mahu inga ko ha me ofa o mi hata ki au tu ia e au ko koloa ia wi ko ke sio ia ke te sio ke quality pe wa no tui tanga ko ki kahoa na tola pe fiha mahu inga ki au ko sia ia ki he loto ko kakai ka pa fuaki ma hata ki ofa ki ko sia na loto ki sia ia ke fu value me a ma time sia ki he loto fuaki ma ke ofa ko me a ma inga ta ko ki fa ta be pa kolon ko ma lon te ke mai ma ku mi ha fa fu me alele brand new ai ko wanoa no ai ma me alele ma ko wano via bebe ta me alele wano ta fitu ma fakatau ko lele ma ki me alele o sa ta aunga fitongi o ke be ta ko ta ke we are not those people ke greedy ke feinga ke pupula e ulu ke so mai ko no yo ma pina ma ki me alele ko no nga he lava be ke ma he ka ko to ai lava ke ma alu ke feitu la hi fe unga ke faka he ka ko fe pini fe ho hai loto fe pini fa ha le be me alele pa ka to fi ma ko pe pa ready mai ha ki ka ko we fang ki upa ka be ke upa ka no ye me ka be fang ki lori ko na ko ready fa he ka ko to fang ki me ai o si fi mali e be ma wa ko ha be me ma o fi mali ko mo finga ko ke kompea ki mo to ke mo lakang he ka kai ke e pupul ha mo ulu ai ni ia te mo mate mo to he ngawe ke mate ko nga ko mo family mate mo to he ngawe ko no nga ko finga ki tatau mo ke fagalaka he ni ke me ama mau time me ama mau time ko ma tu ha ko
hau ku ki little sister aku ya fita we fena hau ki mau hau eva mai gau mone ki tahine whakawa ke ki tahine ya ku kloseti ko isu malo pe fa uri mai pe tau mai ya ka pe mai ku sisa men na ola tau ya ke api o hai mo hai whakawa kloseti fele ai su okay ano mau fele su but that's me ko we ya aku ya ko fe ma ke kriti ke usio bu la ka brand su for all be kwa pa lele ke yo kumi mai no ko la kan ka ku spend na wi he ka kai ke spend ya o ka alo wi ki kolo te o albe mai lonia ma fa o mai lonia ke sta have ko ni mata ma alo kum ha bala mo no ko le ko pe ha ta ke go to he fale ko lo ke ross e ta mai lonia ke o albe fa hu fale brand la like ko ba ke ross sa ke kita ite ko te rapo tu yo la ta we ta ha be chat ke nga ko ship but that's me o ke ha ta ya ke what's the use of where those wala ke si o mai ha no ke ko la ki ka ke ma fa na mo to atu ki wala mai hai ke fo o ma ki wala o ki mai hai ya pa ku ma teach mai ma fa na o pe he e ka ureka ke ma show ma ke fa na wa hasilini no mole time ma show ma ke fa na o sai pena ki hina tana ki koini ana wai ko matanga fa na ko mo silini pe ke ilo he ka ureka ya to me ake hangi ko ni ko o fa fona ke ka ureka o talangi o ko tau api tau sangi hai mo ilo me ma teach ke ka ureka matis e kauleka ke na kai na ki mea kai whakawhi unga pe na manatu ke ni ihi kon kok whie kai ya o e mau i mea tokoni ko i mea ku mako i ke mako i mau e ma kau ki ti ke talangi o pehe mo pe kai daimini ko ma ki masio kon ke ma kauleka na tupu hake na tupu hampolo ai beong kita mai ki ko ki balalo tu kon kok tu i kita masi ki balalo tu ma gu ape ko ne sapate o tape ko hanga o fo ne ki bala te ke next Sunday ko ki on ko ki taine ko ki ko fu to lu pe ku fa fitong tong he sapat ko to o ma ko ina o ke na hampol ke na sio ke mo uya ko no inga na matupa ke tonga ko ki bala lo ti tonga ma na ki bala pe wa ka ku ma fa ga we mai na silini mo me ki na ka ha u ngai me ku ma hu inga ngi ke na alu kon ko ke ka u ka ha me mte hoko ke ma wa ku na mate te ke o ku ke fi mau ke tau show ke tau whanau e tau life mana tui ko e koloa mai mea mau ke tau tolu ya kui ka mea e whanau te tau toki mate tau tolu pa to awe mai whanau o te tawanga whakahoho na wata mai whanki mea ko ia oku fie maari e pe mo i nou fie mau e whanau ke nau sio o ke mo ui o fie lau lau ke mo ui o fie lau lau ko tau manga pe ke tau kompea ki tau tolu ke he ke he te ke he, I'm telling you, e he lewa hao atamai. He i hao atamai a goia he whangafu mea lele mo tolo, ke sayang e ia hai, ke seo mai a hai pāking a te fuka e balu pe fia i tua pāking lo tae. Whaka ofa atamai pe he, Kui ke mahu inga ia, kui ke mahu inga ha mea pe he ia. Koe koloa be ki mea lele ke tau heka holoi. Paku sai be ka pau te kumi mea lele fo ou ki ta ia, ta uko ia, kumi ha mea lele taha mahau ono mano cash o sai ka pau ke lava afford ka pau ke lava afford fu lori tola ono mano ko ia ka ke alu ko ia kumi ko inga ke si o mai hai mo hai o ko ai ho silini o whakaoli kumi ke whakatatau pe mo iwi pe whakatatau mo fie mau ka ua lele mo ai fie mau ia ka si e iwi he te ke whaingata ia I'm telling you te ke struggle ka hawe mate mo me ho ai ko e whaingata ia no figure out ko he me hoko ko ia tau a ko ai anga loto maulalo ka mata be me up ai me a ko loto maulalo pe fie mau ia ke ilo mai hata hai ko ha o me a ku ma o me ha for no you don't need to show to ma alu he ngawe ka so mai hatai alo hinga we ya ki ulu ya ki whakaoli sikio ki tukuanga e ulu pehenia na toki uko e ulu ka ko inga ya ke ko ki wala pe ko kutui he wike ko fetom tong pe he wike ko ya o kuma hau inga nga ma we nga we ke sai ke ma hau inga e ma whakafotu nga pe he ma we ko hue toko taha ko toa he pe tatu ki toa he matapa na ko na me aku na bring up ke na pe he mai oh fa tatu whakafofa ke huna tola tu e matapa pe he mai oh ki fine mui fra ki fine mui ki fine mo tu atala vo fo I kof o me fo suti fo ona tu I ke tatu no ko veve ko veve tawa ko ta fa nau
aki pe e tau loto maula o mo sio ma bana mo sio takai when you tu mari matua ala ke fana fa ke ko ano yo fa ke fana he now feel like spoil now to he ngai hang he matua ya so wan kana to le me ako to pe it's okay o fai ngo fua so wan he matua ko ye so ne ko fulo liena o kona ko ato fulori fo o patu pa ke fana o sio ko lori fo o ma fe puna aki holope ma vacation ma mate ma fe alo vacation but we are alma mari o mano matali hatok foi time ba tau pe ka foi time ke mau se depois fata que fe mau que tahanga ai a life ke hange ho sim easy ke fanau he aba ke fanau ya ke na feinga na utole no tamo de na wala ke ai mam ko fe silini me mam tet ko fe what about kapato accident me o moto hia ki ni mata do ke te lava ta do pa fe leva kole pehe mai whanau te ke mau ia mei whe. Mea kona na wanga hei kole atu Ai tau mo ike tau loto maulalo. O te tau hanga whenga ke compete me kaunga api. He koe safa ko ia, safa pea tau tolu koto Ko whenga nā tūla ia koe koe maho tau kakai E whenga koe ke whiau auhi. Whiau auhi. Mele kau palangi. Teke te suri taha palangi o ku lue ha whainga polo kalama pea tau hake hane silino tolo paanga. Wika mau mai tolo paanga. Ko waipa example Ko hano inga wike pehe ka palangi. Kono inga ko when they have so many kapten kon kau lah ka nau silini. Oku fotemi o whakaori ke nau tolo silini. Ko ki tau si tolo silini pehe. Ko ia pehe tau masiva. Tau masiva tau si celebrate. Whai pa au ho tau kini mama. O haki sin pehe ke tau tolo. Ko tau keke me ka palangi. Ka palangi ki ke nau lava o fotemi o whakaori for us. Ko si foaki he ko tau ki iwi au si foaki o ki ngata ke tu ki foi pe no sai pe tolo si india ka ko tau ke he ya te so ki ka pa te lua ki tai ha fale kai o ku ta utu mai ha palangi ha ko matu ai na tu mari ko e vala ke fala ori ke futang kali ko li mai ki falani o halu ki falani ko ke be o ke o hinga yo na o si pe tai fi mole no Kono hinga they wanna teach an example ki e nau whanau I api o whainga tae mo ui E ki hata hea tu maari e mohe fiu, mohe pe tae whakau kau Mohe pe ka aka pe wa e whakau kai ka pongponge o peni mo business e mao silini mao ha Ko mea kau ngā we, ka mau whenga ki tau tau whenga ke whakapuri e mea koe ame he tau whanau Ke nau, o tae ke nau sio mao e mea, no Don't do that, He ko ho ala peo kumi fale fo o cash tau hefe fe ua kilu peko tolu kilu alo kumi aga fu fale fo o cash kumi mo fu me alele ha kalau itu bagai fana ko si o ke fainga lifestyle ko ya te na pe na to la ko life o pehe o fainga fua ke na misi na to ka fo fainga ta life ko nga ne ki hango show kana to o fainga ta life so pe ko kana to fainga fua ai ko kui ko ka palangi ko spoil le time ko ta spoil ko ka re ka Ke ko tau ulu maalunga mai ulu pupula. Fe mau ke to o me ta whakau kau. Ai mea koe whiau au Na ke na whako ia whiau au ia ke fufale fo oa. Ke ango ilo ko fufale kua koe no. O ku kei tānou nga whainga ta ia ngo mātua koe he tahe funo. Ka ke whainga koe ia ke whainga ke alo ngā we ova taimi mo. Toi alo o koe haha o mea whainga ke whainga. Mālohi ke tatau me fufale koe ia. Osan koe ia. Ke ka whaa koe ai, ka whaa koe whainga taa ia ai koe ngā koe whinke tatau mo nā tō no. Mo ilo whangi I polo kalaman koe lele koe I he tau hangi koe ni koe whakatau computer koe lele investment me whanki mea pehe, koe whakahoko, koe aia ki au. No, ai be ka tina, koe ki little sister e ko tina koe ki sister hau si nofo I tonga, ko ia pe si whainga taa ia whakasiline Ko ia pia mo au mawhakarele, ka siling ko doa ko ia ko tamua pia ke si toko ni au ki te hina ko ia Pio fia ma au ia, I don't need any money ki au ko sai pe Ko ofa ia au ko ki te hina, pia mo I kakai Mo share whankilele ko ia ma atina pia everyone else o nau lava o ma ina whenga maare ko ia Kau ke hangi ko ni ihi ko nau na tau liao Tulele o ma o nau ki mea pa se o lalo I nau tupu anga mo hafo mo ila ka pana koe whanga whai si tepu ka paka whai step ni manoa
Ke aku ke step ni manoa na ke kamata me step uluaki te hatahia na puna whakalaka pe o au ke step ni manoa no na ta awa ke me step uluaki a ke manga ke me ulaki ke ua pehe pe o tok au ki olungai o ngalo ki step uluaki ko ngalo pe ako step uluaki te ke ulupupula ulunga ko ulupupula ulunga ulunga tene wat ka ko se kita se pego ko pe ke saita ko pe ke ma we mo ki te ilo to ha o pe ke ngata se kita pe ka pa le fa ka la ka to ta ha ka ma pi ko te ke ngoi le fa ko e ko ka ko ke lo to ko vi ko ha ina ke lo to ko vi ai he ke busy ko no ko pe ko ke ka nei pa ki na fo ko nga we pe ko ko ya mo ko ago kolone no wino ka ba mo fa no mai ko mata mo ama wa ke sayang e matupu ko he ma business mehe ahoni sayang apongi e ahoni ke whanonga maha tahaya pe te talanoa mo lo ai ke whenga ke sayang e taki business ia hai mohai no veve me ako whi au auhi whi au auhi for what ka pau ke whi au auhi pe ko ia goi ke sayang e ai apongi e ahoni ko manga ko ke te whi au auhi at ko te sia ke nei pa ma o sai pe te so ta ke nei pa ke ma o ha te whakakauka ngai whangi ai te ma ka pau ko sia ko ke nei pa ke whenga ke sayang e ko ia nau tolu mo pehe ko koe pe sai ta o kuile ma ko ke ulupupula mo ulma alunga ko ke ma o haki lele ia pa ke tale va ko to ta pe mana tu ko me ko ta pe ta ma fi mama ni ko ni me afua ke o tua ko ki fotunga aku fuaki mai o tua ko ki vala ko tui ko fuaki mai o tua ko ki moto i fale o mana fuaki mai o tua ko ki mali fala fo ofa ko ni ko mate ofa ke ai ko fuaki mai o tua ko ma ki fa na ko fuaki mai se ke katalon fuaki mai o tua ka ta ulu pupula mo ulu malunga time ko ngalo ai me ako ia ko ngalo pe fo ime ako ia ta atamai ta kamata leve ta ulu pupula ko ne fuaki mai pe o tua ia fu mata itohi toke ta ngalo ia ko fuaki mai o tua ko be ko mata itohi toke ta aku mata itohi toke ta aku sio be me aku te ke selfish ko ia ai sio kita pe kamata ke ulu pupula kapai atu o tua fu ta pa ke fu ngawe angalele ke promote me hoki iwahe kon go hoki wahe na ni mamano ala ke wahe kon o takiu ko me o tu ko whakaukau ko haupe ko mao ko hau ina ko whakapai pau ia fu ngawe anga moha ngalo ia koe ke o tua na ne hanga whakawaba te ki whainga maringa mo awe whakota ko ia o whalahi atu sis langa ngalo ia koe mau beke tau mana tui ko ki lelei ko tau mau o mi he o tua lelei ko tau mau pa hange o tua ia tesi tau mau i ake whangi lelei ko ia hange mo tau na mo tale ni ti mo mea hange o tua tesi tau mau i pe te tau whie wahe tau ki tale ni ti ke ne ike he pe e ma o mai ki silini ko ia pasi i whawhanga tu ake whie ka ia mo whainga ta ia pe te tau manatu ki he ni ihi na nau kamata i mai ki business ko pa tau wani ihi o kunau na mo i wahe ka haki lelei na ma o kunau wahe o ko ki pe beni wahe ki to ta ko ki fair ko ki business lelei ka pa te mo join in mai ki ayo al amo ki fa ko na mo i wahe ka pe ale va to ta ko na e fanongo ki ko mo i wahe o fagalele ne ki me alelei e ki me tatau pe tupulaki mo ya taimi ni ngalo ya na utolo ngalo na to ko haina ne hanga o toko ni pe ko kosi ulu pe ko ai nge esinima pe ko hana ke hanga o ako ya kata pe ale to ta ga poto ya ngalo ya diai ko ko na ke ako ta foki ma ube o fara malo ia kakai na na o mi ngai fenga mali ko ya ulaki fara malo ia ke otua ua fara malo ia ke ni na na o te fenga mali mo iba o excuse moi vai piat ka ko he ko palome sa ka motor he kai pete ke ma ko fai nga ko ulu pupula moi holi moi ulma aluma kono hinga he o kutu ho atamai ho mindset ko me akon ko tale ni de ko mau me ki nga ko mau ke ki no fo anga ko mau ko ki ka ko mau ko ki family ko mau ko me o fai o toa ko time ko te ke ma o fai imagine ko ya ko me akoto ko me o toa o ke kame ya a ko ma ko fai imagine ko ke de ke ulu pupula o ma alunga ko hatai ke te sat ko he ka nga api o na fakala kala ka te ke fia ko ke man
ko au mo ni masa ia mai whakakala ke kakai e manatu la maua halo ni tano ka pate masio maua hataha o ku tupu laki ne tatu te mana fohu ke ne ki pesi be malo ne man ki tama Australia go ni wiki so me tika to ni ta pa mana fosio pa ma follow o kuma fia ke to ta go ya mole ke mama ke mana malo to go vigeta ko sa ia ha feo mo ki mali o kuma o fena pasele o ma ki ulunganga e ka bana ha una ko male tena ya mo hataha to taha nge mahalo ko ha pia ulaki fie ma o bene fuloli fo o be ulaki aho fie ma fu fale fo o me ava no ma no pe ma ki apartment ma fie male ke fu fie ma ke ta ulanga fale la life for what o kuma to ko u ape to ka e ma fa na o he weekend we don't need those ke ma hu inga ya e ko ta mo i ko ta fononga pe hena pe ba ta mate mate te e ma ki ma wa ke ma fie mali ke ma fie ma mai me ko e ke fakatu mali no fie mali ta feinga ki ai fie mali no nga mo fie mali ka to ki si fainga ta ia ma family pa matala no pa matokoni ko ani i hu to fie ma utokoni matokoni ka pa pe ke matala no fakata ko ki ka me ko tokon to ta happy alon to no pa pe ke ma fe lo ngaki ta lo to ma ulalo e ta fainga mo i ko fainga mali ta ma ko ia ofa do si ba fainga mali ku ta ma tau vahe ke ni ke ni kon go si o ko hetori no ko hetori po mo si o ke sinele si share mai ke kakai to nga hey mo wa mi ko me ko ni sai ma wa ta mo ui mai hafu ko ke o hi ma ta fa nga male to pa ta no fu to si o la lo i mai fe ta pe wala mo to sinele pa ta no fu hangi ta si o la lo mai ke ni kon go si fe nga le mana to i ma pe si te pu he ke tau kaka pe wa ke foi step o lunga o tau faga malo ia mau pe ki ulax step ko na ilalo e ki ulax step ko ia na kana ikai ki step ko ia he ke tau wa o to ki o lunga fu mama ne ko ni whakakui he dato he koloa mo silini whakakui he tau mo i ke tau ave ai he fe au hi ave ai he fe so faki me mau taimi PC be ki tau tolia e whenga i ke tau fie maari mo fie si o ki ho whanau ai mea una fie mau ko a whake ko e fie mau e kaureka ko tali i kai mau ko na kole na ke na tamai o spiat palone okay let's go tau movie pa tau ka kuma patset pe mau ke mau ko movie ke te over to la te au ke ke hange ko ni ke ma te pe pa kuma talang ke kaureka ko tau alu te tau patset pe e foi tola pe te au ko sio gong ki waka mawa man ko tamu mawa ko ngo pe ko shopping pe ha mau me fai ostalang pe mawa mo lo ni foi patseti ngata pe ai ko mawa ko fa mau shopping os lele pe ka le kaya mam so mai be ku fi hai o ku sai ke frata we ko sa pe no mama fa ia right away os tu ko he ka le ke na tangi na we hang ka le ka ni tangi mo ha he ku sio fa ka le ka ko fu bale ti mawa no doa ke peki tau la te au, ko tau shopping e ni ko e moa, ko hua kau, ko e hafu ngata pehen. Ko taimi ko la lahi ko e whanau. E manatu ia he whanau. E manatu e whanau. Nau alo shopping mo mami mo te tiko te au pe mau shopping ke nau fio spoil ha whainga taimi Tau whenga mau be, ke ai be tau mo ui whata tau be mo tau i vi hape ma o tau ni ma, tau whakamalo ia mo whakawhetai koe whuaki mahe otua. O te hangi otua ahi e tau mo ui ake koloa, pe te tau wahe, pe te tau hoko, pe taleniti, pe te tau share A tui, ko tau pehe hake be, o su tau pehe ko toa tau ni ko toa lua mate. Whaka au ngai ai waha taimi ko e tau mo ui ke tau share for other people. He ko talato e mea koe ni, ka taimi ko tau share ai, ko koe pete ke maa e tau puaki lahi. He koe share ko whakaawa e whangi matapaa koe ke huo na mai tau puaki, kai whakaawa mahe o tua ia e fu matapaa te lahi hata e motu mai tau puaki. Ke o te tau ulupupula, o te tau hikisia, ia whahinga o mea o mai he o tua ma ki tau tolu, he koe tau tesi anga. Koe ko loa me sini, koe tau tesi anga. Tau loto mau lalo, tau whie maari e koe hape ki i mea o tau mau Whakaawa ko tau kuloseti koe haki i kofu maa whanau tau mai Tau whie maari o kulawa peo si kofu i wharele ki tau tolu. Kakai he mamani, toko la he kakai he mamani, nau moko sia, nau whie ka ia. Koe ke hawhale nofo ai, nau ngawhai whikau i Filipaini. Toko la he kakai ka Filipaini, si ela mwa feitu ube ka Filipaini koe, nau si nofo teniti Teniti ko ante a whole life koe ka homeless ia. Ai kau fa Filipaini. Kau whakakau kau pehe pen, man, ko peha ko tonga pe masiva.
tau he whaka ofaanga Filipaini ko tau sio ke tunga pe kakai pa ta honga ia o ku ikai ke tawa o ke whainga tunga pe ko tau tsunami ko tonga teke ke hausia tonga ia whiekai ia ne unga tau tsunami teke hatai tonga mate whiekai ia teke hatai tonga historia e mate whiekai ia ka hatai e mate whiekai ia ko kona pia mohe pia mohe ka hatai pe he i ki family ni na ki hamea ke nau kai pa ka ke aba fale koloa fele e ulu niu kakape kaure kaio tori fe niu o inu bume a mo ui pe whanau pe o ki tahi pa me ma ke hata he tonga e mate fie kai ku tau monu ia o ta fonua mo tau kakai tau pa ki i ta tohe o tua mehe ka mata anga pe tau pa ki a ki tau tau ngahi resources e fonua o ku free ke tau pa ki a ki tau tau ai koe hagan koe kumala koe talo koe hafu me kai mo ilo Amerikani ka mea pehe ma free ko pau ke hua gitu ang haue ka ke hua ang haue ki ka halai se ma foi mai tu ho ma fale ko tonga ka pau ke ya ang haue ke lape ho al kitai free lo fonuani ko te ki ala to o li to ko hala wi ma tau mata o pe ko me o pau ke lai se ni ko ia to to nge fi mo ha fa ke to ki ala ki mata vai ke fai ho o kumi ho mata ika ko fonua ko ni mani me ko ta pau ke ngawe ka pa ke ngawe ko ia te alko no fohili ha family ko ta no be ko tuli ko he family ko ka no hinga ko no fainga ta ia na tuli a think na mo ia ko te no fa na mo ia ko ta fa honga ia ki ta pa ki o me o ta ma ki ta tol pa ta mata pa ta mo i mana tu ai ke ni i na na ka mata i mana ke ta ma tu ko ma lo mo ta ma tu a ke na ako i ki tau tolu mo lehe i ki tau tolu ngai me ala ko tau hoko ngai fai mo ngai tamai taimini kan dai kai hono fale i ki tau tolu tau fai matua hino e ngai me ke fai pe ni tau ala ni ma vale ta kai lo tau ilo ha me ke tau ilo pe fe ai mo ko tau wa ko fu me ngai kai me afi tau wa ko fala ma au tau ngai fale me api ko tafi ko hiko veve ngai me ko ma o me api ta mo i mana ke tu anga mana tu ki step uluaki ke tau wa ko ngai step tau potu taha kon ko tau mo ui bu hai ki whakalala ka tau mau tau manat ma pe tau sio ma pe ki lalo ki waxi te pu whakamalo ia ma pe ko hai na ia ko he kamatanga ula ki pe ko o tuana ko he kamatanga ua pe ko ni na nau to ni mo wahe atu e na lele ki ko o ke usia ko ha ni tu kuleva e feinga ke compete me ka nga api tu kuleva pe mo ngā au he mate ke laka ia hai mo hai te ulaki mate koe te ki ke mao ho fale ni makilua koe puke fiha ke dream kei koe mea lelei pe dream ka ke dream whakafua whakatatau pe mo ki iwi o kumau o te ke dream koe ia ka fu fale lahi ta koe e la ngo ia koe au na tila mariwana na ua maoana fu fale ka ke dream at koe ki ai pa ke alu ko ngā ue o mate he ngā ue anga fele ai ni iho mate koe ngā ue anga koe lotonga pe whakauri o fatness lo tonga pe whakauria o mate he heart attack ko ni isi o he ngawe anga to he ngawe fia mau e tau ke ange tau tolu ke lahi ange e tau tokanga ke tau mo uilelei tokanga ke tau mo uilelei ko silini mo mea ka koe vewe la tokanga ko mo uilelei he koe mapuni pe mo manava ki te mo ui mai ko ia ki te aonga mai e ka fo o ia mo fale fo o mo hafua te ke ako ho health ako e tau mo uilelei mo he ke malolo lelei alu pe o ngau e whakatatau pe mo o hiwi tu koe whainga ke whakatatau mo neipa whainga ke ngau e tāmate ke kumi o fulori ko whaata kumantiu ke ngau e full time haki kau pālangi ni nau tau taha waru Homio, ela he overtime ko e ka kanga mo ngai overtime pe mai he whanki kau pālangi no ko e ke whemau ke kumi o fulori mo ha oksai pe ia pa mo ilo te ke puke sometimes te ke puke te ke si whainga ta ai ki te ke whainga koe ke mao ai koloha koe kaunga api ka hilanga koe whainga ta ai ka hano whainga ta hano mau ka pau ke whea dream ki hamea koe ia o ku ke malava o mau yes go for it ka pau ke dream koe ki ai ko inga ke whatata mo kaunga api tene whakatu punga e ia ai hori uluma alunga mo ulupupura koe whainga mahaki au koe ke sai koe mea koe ke sai te ke koe pe te ke wesi a whainga ta ia lai taha so tau mo ngā ue whatatau pe mo hori whatatau pe mo mea au tau mau pa te tau whia maari pe tau tau ofa nes ke whahu tō mui pe he mai koe te tau whia maari pe tau tau whia maari ke tau
ke tau ngā ue os kia velenga for someone else to see us, no. Ka wau ke mohelele he fiafi, fie maari e mākona ho whamiri, ke fie maari e behe ki lahi ki saise whale o ke iai. Ke fie maari ke toi holi koe ke tatau muhata. You are all good, or spirit, eh? Pake mau pe koe mo o tuaha o whamiri, whai ho mo lotu, a ko i ho whanau ke ngahilelei me ngai mea pehe. That's it. Ke fie maari ke tau ngā ue koe whiau au he bebe koe silini mo koroa mea mamau taimi koe eh. Ke ohinga koroa mo silini koe ai ke tau whia maare. Koe ke ohinga o mai ia ke behe ke hange koe ni ko hau i hange ha otua. O te ta otua ke ngahi bebe koe ia eh. Ke mahu inga ia. Mea mahu inga taha ia tau mo uirelei ke tau mo ifuoloa. Mahu inga taha ke tau whetokoni aki eh. Ngahi mea pehe mo mau inga taha ke tau mo ui manatu ke ni iwa na nau toko ni ta tohe kamata. Pea te tau whia maari eh. So koe ki wahe pe ko atu ka ki tau tolu hono kotoa. O whai pe si aongat ki tō taha kotoa pe. Tau mo ui hampolo pa tau mo ui whatatau pe ko tau iwi eh. O whalat ki tō taha kotoa pe. Kisilo internet yan. Telepon ni ve mag charge. You charge. Okay, o se tau talanoa ki he tau lulu no fo nua Amerika, tanoa ki tau o ta laptopu, mo tau o investment i pese whanau whamanau ki tau taha ko tau pe ke mo deposit pe katina ai ni ko tonga ke tau hoko lewa tau tolu he taimini ki he ke ki tō piki o ku si ikole mai he ni i toko lahi ke o lele ha tau ki laiwi koe mo ui whakamau koe no foko whakamau i ha palo palema o ku whihanga ngai mohani i ke he toko lahi ni i o nau manako he whainga to o ngā mo ui koe ni ko owa pe e toko ni atu ai ki laiwi koe ni ka ki mau tolu koe ni koe o ku si loto mamahi i he fuesia o e mo ui whakamau hani i he kehe pia pehe ka ki mau tolu koe mo manako ke whahinga urunganga koe ni ke ofange o sange peki au ko liliu ula ki pe koe te ula ki sio mau pe ke ki i sio ata hoto ki i whale make sure maa ba te toki hila tu ki tu a taimin i hia o ku hala e te view ko hinga hoke koe whakamau hala hau view ta koe ko hoki i sio ata pia a koe i whale ko ki window ia au o liko ka ke sio atu koe ki he kau ngā pia ku uri mai ho nau whakafotunga ko adme whakatata koe ko mui aloe ke he Walmart o whai whakatau pasa atu ke he ki mātua talo hono te ke lalo he fine motu a e fusari o te fonu kai lue pe motu a kau pehe ben he motu a ko eni ku ne tukuangi pe ne ki fine motu a ke te ke ko saki ki fine motu a ku hela ia hono te ke fusari te lue pe motu a ko anga ko e ku sio ke whakamau ko pehe ni ke motu a ne yusi ai a hono mari wheko e wa atu e ako ke mea lele ta koe ko uhinga si teke ia koe koe he fine motu ai sali o te kono inga o ke sai ene lue ko une uhinga na ke piki ia he sali o te
he kui ke sai ene lue mahalo pena ke tu pena ha ko hinga ene si teke ai sali o te ko sawatu na hua na lue pe ke na matapa ula ki lue pe ne mali ai motua o whakahawa e matapa o spatoki ula whakaheka ene ai fine motua ki loto o spatok takai ha klewa ai motua loti ko toa e na ki shopping ki he loti ko toa e na ki shopping e hanga koe tau siwatu ka tau mautau kan koe siwat koe me mama au tau pe tai o fai motua o ko example tau pe au tai o fai moni motua se ki fine motua e motua no teke usali o te ta koe o kuai bono o hinga tau wawe tato ke ta whakamaui ka koe o hinga ia o hoko ai ngahi anga i tau sio anga i tau whakafotunga tato ka koe pe o hinga ia o ku hoko ai ngahi palopalema koe ni Tange koe ni ka pau ka palopalema hango mātua tau toki nofo whakamau ia tu na e ko hai ku tonu ko hai ku hala ka hilange ko ia ia o pike tau hilo tau tau lea fui moone plus o kai ko palopalema ki tau tolu ke tau nofo o siofi pehe Tuku whaunga ke moloni, ka pau ha hani ihi pa whangi mātua, nau si itohi me ka maua pe nau whi au mga hi palu palema, kai ki manofu mawea o Springtown i nau tole, ka manofu ma tātānoa i whangi mea te ma sio ke maako mea nau tolu, pe sio ke toe ke malawa toko ni i nau tole. Au ki kakai toko lahi o nau tohi mai o tala mai e nau whangi palu palema mo i hafua, o ko hange au ia o whakapapai, ko hono uhi ngāpe, kono i ngāpe heu ki ke whaingofua, ke hanga taha o wete atu hane whaahinga palopalema. Koe mea whainga taha ke hanga taha se atu hane palopalema pe ko hame aku o ksiloto mamahi ai. Kau ki wanga ia whakamahau e. No whawia sio ke ta whaaki kon koe te ulawa o tokoni pe koe hae ki tokoni e whai ke oange tali ki he palopalema tau taha koe. Os mahino pe ia kwa koe tau lotu. Os mahino e fu mea koe ia. Ko pao ke tau lakturu tui o lotu. Ko tau ke tokoni ki tau tole. Kau ke atu ka alatu hataha o si i tala tu hane ki i palopalema ki a koe. O te ki anga whakamaui, he kuhanga he otua o kaiti ate ki tō taha koe ki a koe ke hanga o toko ni. Na ke ohinga tue ke toi hanga tu koe ia whakamaui. Koe lai taha ngahi ni ihi lahi taha pe heu whaahoko nau ngahi palopalema pa nau share na tuko nau ngahi kaunga whiwhine, share ko nau whaamili. Ko te expecting ke nau toko ni anghe, toi hanga hivo ni ihi ako i nia toki tau whale, toi o ia shea holo mo whakakata aki. Toki whina motua koe nau pehe mo pehe me ki motua ako pehe mo pehe ko na takta maana ko i ngā pehe ko pehe mo pehe. Toi hanga i ko ia ai ena palopalema me he nesi isi i o toi whaalahi o lahi. Aki pe ho o si o lalo mo whakamau i ki nau ahe. Ta koe, ko na palopalema nau ke au pito ene tupu anga mo ene hae mea au kuna whianga i kai me ho whakaukau kai wawe tau tō ke whakamau mo ui whakamau o kai ha business a ki tau tō ke tau whakahau tō taha kehe au ne whai e whakamau i e ko hange he o tua ia omi ngahi fulofola ma ngai mea pe omi e ka koe ngahi guidelines ke tau mo ui ka pau te ke whai e moe te ke fia ka pau te ke whai e moe te ke mamai Pea ne toi hange o toa tāpua kia ke tō taha ko toa ake tawata ina whili Na moe o toa himself o kuike hane right anai ke ne whakapōpula i hata ke whili ki he relei. O me tawata ina whili he toko taha ora ni ia ku nau manako ke nau laifa na tau nau kona e fuwe na tau ma oai na fia wai ni ia uona toki whare lotu pe ke nau kona mo pehe wai ni ia ku nau siole nau mo ui kehe pe tau whaahinga mo ui o tau whili kai ko ha business ia hataha ke nei whili ha whaahinga to onga mo ui o whie mau hatoko taha Hanko maua kan kai maki no yang ngai matatu e kakai lesbiani kakai gay matatu e kakai o ki nau tu na to ki he lotu wai kakai nau lotu nau ha o kakai ke o waka wia me alai e ki ngau anga ko ni ko waka wia me alai e ko sio ke fu kakai ko ni mo kakai fonu palopalema te se wadu bitai ko fu pai he polisi mo me ata ko polisa ko ia ko fonu palopalema ia na ne life ana he pas na e fonu palopalema pe ko hata ha ke saka futo ke ta ha ana ki fita tu ko nana si mole mo ui ne ki ta hine ke yo ke nga ke fa manatu ne ka ko te na fukida se watu ko fianga ngai pe mo ki palopalema manatu ma pe ko to ko ta pe o ko ke palopalema pe we ka kai he mama ni fonu palopalema o ko ngata anga ta mo ui
tukuange ni ihi kon ko na wanga ko whakamau i ko e o ki palopalema tukuange o te ke tukango i a nau tolu wen ia kua po usa whakakata ake ho ki palopalema wen ia wo ia talatala noa i ho ki palopalema mo ira kakai ko toa o kunau sea me ko ki au e nau palopalema kiki pehea kunau sea mai e kwa fu tahau ko ilo lahi no inga e nau sea mai he kunau comfortable nau sea mai no to ilo ko au e taina o kua patawataina Kako osi ha ohe whanki halang na osi ha ohe mawai mali, mo vete mali ha wawia he single mami nofo ta oe fiha pau toki mali Osi lue mai ohe whanki halang ko ia ha wawia he nofo toko taha he whonuani, keke waha tahe tokon mai ki au. Ngā au e toko taha pe au i au, keke ha tahe tokon mai heni au. Osi ha ohe whanki halang ko ia oe whenau lau toko taha mo ui i hen whonuani Ako uhinga ia ko si share mai ka kai to lahi e nau palema ki au ko nau si o mai ko whanki hala na umalaki unga na ulava to koni ngai ko ke unga ia so mai ko ilo tali tonu no ko ke hatali tonu mo hala ko tali tonu mo hala ko ko e pe te apply ki a ko e pe te ke ongo o ko foi tali ko fiti mo au pe ikai me pe au Kakai ko to pe kapate mo si he live ko ni o mo seni mai kai ke mo hak tai ma ke alo vi ho ki profile ke fe ilo ko hayen pe te bet ke ko ki ho ke ilo ko hay mo tu ni ko palo ma pe ni fina mo tu mo no ke mo hak tai mi ak for what o ko si o me kai pe o ko mi to koni then why do I have to charge now of ramau i na tol he na ma ko mi to kon pe he Aku mi to koni pe na to taha ki ko lau e ko tapuaki ko haki ilo o ko ke mau pe ho haki experience o ke mau he pas vai especially tam tangata ko mi to kon pe tam tangata ko na mai kanga tangata he ko awia nang ko loni o vale pe to hi mata ha ya galon he toko ko ha me na fai ge ko hawen ko tu ho su na ai ho su ko he pas ko hawen pe ko hange lon o hange ne fanki italata na toko be strong yeah you be okay fanki me ape he ngi ko ka ka fe fine na to me gau ko una foto pe malan ko hamia ku ke na foto taipe ta kai holo pata ko si Italia te fe ho i ko ki mana fo mai mawaya o fa ala fanki hingo a ko hai fe i lo vai ilo ko to he to ta ko to na to hi mai te ke na fa no na to le ko homo atu e na pal ma ki ha anyone else to wani ia na to mana to hey ko si ho ki bo si ko na to ia ta hai mo hai na ko hai no bo si be abri ya mi ha pe mo ho lo to mo fa ko bo sa yo ta mai ha ta o ko faliri ia ana pero me but what time ni ho ha ta si to hi me giau no tala mai o ke ilo mea moe ko peta kataki ko taime te ke tohima o te ke mention mai ko ha hingoa he ko respect e awia kakai o ke tohi ki ai respect mo ko do not mention ha whainga hingoa ki au ta na ki hango ilo ta ko si ka sinia ako pa e whainga ta arewa ki au ke tala no at ko ngai ko ilo do not mention ha hingoa pe mai pe ko ia ko au pe mo pe os o te ke mention mai ko ha hingoa ke ta tau whehia ke ta pe ko mo ui whakamau ko ha mea ku sai mana tu ko business ai o tua o ta finga da to ki ta kai haas ai o tua ia ko ia to ko ta pe wan right ke nanga fa mau i ki ta to he ku si o ia ko ta fanki loto mo ile ta fanki fa mau ko ta fanki foi poko i mata pe fa ki ta fa mau mo ta ngutu o tua ia si o ia o ki loto ke loto ta ngala ta ko ke fine ko pe ke abre a loto no fo no pe apta loto la ka mama wangi ene loto ta wa ta ina ia ana he tamago a lo loto ke pe mo ka kai he tu o ku ke pe ai tau aki tau le anga e tau mo i pangi ko mention ko ki moa tau ataina ki tau fili ko hai whainga ulunganga tau fie mau ko fie mau ke I want to be like this I want to be like this I want to be like this ko ia ha right ia hata mate ke ne tuhu ia ko ke tala ton ke pehe mo ke pehe kai na mo o tua himself e ita ke ko ke hanga tuhu ia hata whaka malohi ai free agency o kune mau ko free agency ko tau ataina ke he feeling ko fo ume ofa ia he o tua ke toko taha ko tape pe ako ki tau tolu ko ni ko e fuka kai fai yang hala fai yang hala ko ha ngau ke fa mau ia ki yang hala hai ka hilang ko ia ko e fon wang hala it doesn't matter ya ko hai lahi ini yang hala pe ko ini yang hala ko ini kai ha paskala pe ko ini yang hala ko ini ta fai toton pe ko ini yang hala ko ini ke mo ni le akovi anga hala istiwa nga hala ko e pange pia wa fuhaka mei ke te lava ko ai mei o
fuli he fu haka mei ke haka tau ko ne hiko me fu haka mei ke kai ko ya ko mei o pehe anga ko ta wang hala pe ko ki konga mei si ki konga mei lai we are all ang hala people ka kuai ni hia no sa ia ke whakamau ko whakamau hango lau ko fulufula ka pau ke hahawa pe ke to e fui maka ko ya tolongi ai o te tau pe ko ya te mo lava to e fui maka nano for us te ke to ha fui maka o tolongi ai fine fai ang hala pe ko tangata fai ang hala tuku hange ai foi fatongia ko ia ma ai otua toko tahabe ke nei whakahoko pa wai ngai mea pe wo au ke ngai whakamau anga me ngai mea ko kakai ko pane ki nau tol mo nau whakalau ke ngai mea ke nau hoka na to ngai ngau ko ia ta ko ki tau do mo ta funky mata mo ta funky ngutu finge lokai ko sio ke business ka kai ke lokai o te tau sio ke pa tau hanga ke tato ke tau oh ko fi lau o pehe mo ke fi mo tua ko ne fo ui pe ana. Okay, do you want ke hanga taha o siofi mo whakamau i pehe i koe? No. Plus, ko mean ke tau mahi no koe fu mo uhi koe ni koe fu whanonga ka loa. Fu whanonga ka loa. Koe ki hango i loka ki tau o taha koe ko ke si no fu koe ia tuku hifoi. E wilo ke ne mo uia ana ta koe ko ia tene whakahaufi koe ka hau. Koe ki hango i lo Ego ngai ahon te tau fia mango mo agolon te fia mo lone an fia you never know te waka pong pe mai lone okay I no longer love you me apehe kui tang to ilo apongi and leave it to God can fai hota whakamau hota whatongia ko piki pe mo he tau free agency atau tau ataina ke fili ko ha tau me ta fima okay te fili au ke pehe te fili ke kona te fili ke o te kona te fili ke ke mo ka ngapi te fili pa ke o te ke mo ka ngapi mo ta watai no mo to fai nga fili mo whakahoko he ko fu ta watai na watu he o tua ke tau tofu ko toa he fu ka kai whenga hala ki tau to ka koe nunu a koe ko e tau ngai fili ko ia ha ko to be ka ki tau to pe o koe ha ko nunu a pe koe hange kon ko tau so ke pe kia kon ko he ahoni e whakatot whakamana ko pe kia so ki he pange o tua over Omi ai free agency ko gift ai free agency ko fu me offer ka ki tau tau ko hai loto ke tupu hake whakapopulai no one tau hawe fui mamani o hange pe o tua omi ki tau toke tau ataina ne os whakahino mai ka mata be mea iwi mo atama whakahino at ke fu akau ko o te kai pe ia iwi ka ko hamena hoko whanau i mai ko toa ki tau tau You never know. Na koe ngai fili whakahoko he kakai ia. Koe oku beneficio lia ka nau tolu. Wai sin ia hange ko ni for example hu whangai whangatapu nau si whaele tu tamaki Ni ia tala noa i whaele ki tahine. Saivo ki tahine. Chiti serve. Ok mau ilo gane ki pepe. Ma wai ne fia gane ki koloa ia ana whange he otua on. Pea whakato mala ia he. Ka whangi mea pehe. Ka tau sio atu tau tolu ia. Mo tau whangafu loto kovi. Ke tau hanga o whakamaui ai whatongia ai otua Ta koe tupake ki leka ko ia hoko ia ko ha ko toko tale le ki hono ki family ki siasi pa mo fonua ka tau hanga tau lia mo tau whahinga sio aku tau ko small mind ko tau whangi mai ni tau iki pehe ya ki mai ni iki ka tau hanga tau hori hanga ko tau ilo tau lia lahi yang ke otua ko tau whenga be ka whamau i hata Don't forget, you are trying to steal ai whatongia ai otua. O kai ka whatongia au ki ke whakamau, O ke hango steal ai whatongia ai otua. Ako tamu ke steal ai whatongia ai otua, o wenga he tau te hoko ki a koe. O ko ni iko lau fulofula mo ilo ki ai, he mo ui whakamau, o kai bono ngai tau te ai. Tau stay away me whakamau i hataha. Tau hoko ke kakai, ke langaki ake hamo ui hataha. Koe ka kakai ke tuhi fo, koe ka kakai ke whakamau ai kakai ke Tau na fo tari o ta whanga fo i pulu. He ko tau na fo koe ni, o wale beo ko rea mai hoki i tamasia koe mo ki tahine. O ko hawe nea ko te alonga he popula, I did this and did that. You never know. Ki mo apa tau sio atu ko tau mahi nei pake tuhu pehea ana pehea se mis pehea sio ne tuhu i atu e nau ngai whiha laki mo e nau palema ulaki no fo pego hoki fo isi akale ho fale whenga i hoki i fo i family ke nonga mo whemale e mea kotoa nonga mo whemale tuko e more ho taimi he nofo o siofi e neipa mo e nau business tuko e more ho taimi he whakaongo tala noa hei na ke whanonga fo i niusi go niu pehe mo pehea ana mo sa miu tuko e more ho taimi he nofo o investigate whakatotoro keisa hai mo hai nofo ho taimi ni wai mga he mea e taha ko whelea ke ko ki taimi ko ia
o ke hanga whatonga e hange ko hate whaianga hala. E te nofo ahato taimi o spend e ngahi mea o ko useless, o ko more taimi, Ka pai ayo ki taimi a koe ko ia, ki tūri wewe, ka pai ayo ki taimi a koe ko ia, o ta utu o a koe te ki whanau. Kiki tau expect ke tau tau whanau ke nau tupu ake o hawa. No one expected. Kau tau at least pe o tau awe o tau taimi ke nau whanau. Pia nau fili. Mana tuku free agency. Pa o te tau whinge tau control fili whanau. Waina iaku control fili whanau. Koe aina ke ai koe fili koe whanau ke nau hanga control ko hai ton ke mali mo ia. Te ke toki mali whakaku. Te auraki ai e mo e. Pa toki koe tau whatongia da tau mātua. Koe a koe. Ko e tau whanau, koe ka tau whatongia da loke tau fili for them, ke tau piki e nau, ke nau tau hanga to e nau free agency, pe koe nau tau ataina ke nau whilime e tau whanau. That's none of your business ke ai e mea koe. Ta tau pe mo he tau sio whakamau ia tahe. Kau hau e te ki tamaseiwe ki taino pe he mai, ko aina ko in love mo hai, ko fia mali mo ia, ko tau whatongia ko whakahino hinoi, mo lehi ki nau tolu. Koe tau whatongia to ke tau piki atu, no, o te ke aluko mali, o te ke aluko aluka. No, let your children choose for themselves. Koe whatongia a au, koe teaching, o koe whatongia a au ke hanga, koe hea asi, mo to'o e nau free agency. Pa koe nau wak koe whanki life ka, o nau hanau tō no, tenau grow me ai, tenau tupu o grow me ai. He koe si hakale ta mo iuk pehe, ko ta aulatu pe wahaki mea o tau ai, o tau ngoi whihalaki koe hau tau ngoi o tau whaingata i ai. Ko ke tau turn e tau ki hala o fau hala e ta. E ke tau lela pe fuhala whihihi pa tau whainga tu pe. Ko natula koe takata, o automatiki pe hau ko tau atamai oke, koe fuhala whihi e, I'm gonna turn, Paku toku pe e tau tolu ke toko taha ko toa e nau business i. He alu pe na tolu e tau he whaingata ko ia, pe koe palpalema ka, they know how to turn, Ke ka palo, ke ka business a tau tolu ke ta alu atu o pusi mo whakamalo hui nau tolu ke nau turn here or turn there, pe au hanga tono, Ko whatongia o tua ko nau tolu pe ka kaibia ko ia, lot ke nau ke o tua mo nau wanga e nau relationship ana tolu o tua, what am I going to do? Pange pe o tua o turn, ke o tua ia ko ofa ia ka tau tolu. Ko tau tolu pe whainga tangata o tau nofo whihi a ki hai mo hai. Mole o tua ofa tatau pe o tua ia ke tu maari e mo masiva. Ofa tatau pe o tua ke i phone palpalema mo ni iho ke nau o hina tohanga. Tola kakai ke nau fau ana tohanga palpalema pe he. And it's okay, Kau ke uhinga ia ke nofo ai koe o siofi mo tu hifo ia ha taha ko ngau ke sio o ko avia ko fu whanau ai leila hi ko whanau ala ke fu whanau na ngau e lei na tu maari na fuko si o kike mahatai whanau pe he. All my kids are sai. Thanks, goodness, thank goodness, uke pehe, good for you, oku pehe. But it doesn't uhinga ia, ke si o kau pehe, hoku tu unga ho mo ui uksai, ke hangai ko tu kifo ian ike. He koe, mo ilo koe te si anga, Ange o tuaya omi e ngahi mea ko toa ko tau nima, a o ke tau whanau, koe tau mali, koe tau koloa, koe hai mea ko toa koe tau ilo. Ange o tua mai ngahi mea koe te si anga ke tau mo ui. Kau sometimes tau kui ho tau mata, Tau wawe tau taulea ke tau pehe o tau sayang e iha taha. Kono inga, he ku omi he o tua ngahi mea ko ia. Koe ka mea ia au. Mea ko tape omi he o tua, mea ia he o tua. Ka koe taima kon ku tau hangai tau to whakamau e ni ke, Pau ka mata lewa ke tau sio kita, Tau sio kita lewa tau tole, I'm better ia koe, sayang e we ia koe, kono inga pehe mo pehe au ia ko koe au ke pehe, Ko hinga kamata ke whakamau i he kakai e ni ke, ko inga ko sio kita, Ko nau sio kita. Ka ngalo ia nau tolu, o guangahala toko taha koe mo phone palopalema, ta tau pe mo koe, o whiangangai pe mo koe i he palopalema mo yang hala, Ka te tau sio ki he mamaha koe tahi a honi, pa tau pehe e mamaha pehe ai pe tahi, no, o ku mamaha e tahi o ku hua, o ku tawe ai tahi o aulaki ki olunga, aulif ki lau, pehe peange tau mo ui. O te tau whakakau pehe, koe te mamaha e tahi, I have everything o kong sai pe au ia, no. Te ki hango ilo te a koe pongpong e taha atu homalia koe peat, hei, kau e nea ko osa mo koe. Te ke wheo hi mo ngai palpalma pehe, Pe te pehe koe hao e tamasi koe mo ki tahi no pehe ma, I'm gonna move out, ke ko te whenua whao ia hene, pe wale pe koku hao hataha ia ho family, o whakawhetau atu kia koe pa mo palpalma Na fo tak tali ne ki fo i pulu, teu i, tak teu koe tau sio ke hene i,
na whianga ngai mawhangi palpai ma ako mea mo ui. Ka ue si o ki ai pa hangai kon kok ta honga tu kui foi. He kike tau iro, koe fuufono ngā lolo ai ni, te ke sai he ahoni, ka a pongi pongi, o wale ke tōtu uru koe ki lao, Oku sai ke tau siope ako, ko maua ko ma siope hataha ko si ko se fo he me au tak ta mana pe ma ta no ko pe ka ma si fa ofa ngo ma fa ofa I ha mai ka kai he pe he we are not those type ke haku tano kata-kata I kakai pe hangi kon ko oh fie lau pe mo pe ke so ke baba no ko I have so much respect ke kakai single parents ke ni kon ko single mom single dad ok now si single feta kai mo ngai pal ma ko ni ko lo no pa ta la si haki ngato no lau I mo talk behind their back ko hai ku right ko hai ku ke ku wrong ko me ku discuss he kakai no fanki ingutu va pe ke fa ala pal ma kakai ka pa mo hua do na loto fale ve a loto fale fa na urele holo me taipa tau e taipa be ko fetong e taipa fa na hua ko no fale kai me angai kai foko to una ko pe ke fufulu ha me ko ha no hinga o ke malava na ngawe ka they waste their time e fakasio I nei pa I mo ba tu ta kai holo make sure you go ki for api your own family o fakama ako to ya pa ke hu ko ki tua sa ko ka nga api ko ha me te to kon kai ka te hu ko ki tua o ta pa sia Hago na whakarea, ko o gossip he pe koe lau I ko vi mo kata-kata I ni ke he whainga maha ke nea ko whatonga hau tamatakari ko ne ai pe haki I whia laki pe haki palema hataha mani toki aio share takai holo share pa aio share he mention sa hei ke so hifo gie mo o kiko share ya ko share ko pe he ko o ku kea no ko hinga unau share I he kunau kata-kata I mo manuki mo share ka mo whakau ka beke mo loto ke pe he ki mo tolu hataha wani ia o ku o ta palasia na relationship I he internet na ngai relationship mo me he internet o whakamatala ngai if it didn't work out ko out di mai he Facebook ka ita ia na ki work out the relationship mo mai me pe ka fanki unganga ku ke sai a mai no mai o ku fula he bright full pe mo whakamau he ata mai mo whakau ka kai Kai ko whakalot lah tahi live ko ni ka waha tau si a lot of kole tokoni atu ki a koe man ko lau e koe ko fukoloa sio ki toko taha koe ni sio pe ki ai hangi pe ko koe o te sio ki toko taha koe ni pake kata-kata I pake hango ia ai ku toko taha ke kau hawa ane to hitohat ka koe ana ko si kole atu ko awene o ko whaingata ia na lea mahu ma lea ka sione ko mapalopale ma pehe ma pe waha tokoni mai ko whatongia ana ko pe at ke hiki toko taha ni iyo te u ewa pe ho ewa mai ke tatala noa au kiko I lau ia pe ko hai mea e whai ko no ingahe o teki ko experience e awe ka u kiki ke tafoki ko ia hangatu ke kaunga api hei nai tohi ma mea ia ko ia nia mo no marigo na ose na oa ia mani os pe ko share te toko ta mani whakaori dios whanau ni usi ko me amore mon ko taimi like I said share ia pakapate te huat kita ko mo matafale ku hange mai hatahi e bebe mo me au ki ke fai hanga o kono inga PC mo uia he whakamau e kakai ke PC o ave taimi ko ia ke tokon ko toki loto fale vele anga we ke tau tu pa ke tonga he bebe atua ko e whanau ke kau toki mama le po uri ko nga ko vai momoko nga ke o te na puke ka vai momoko he po uri ngai mea ke fai ka ku tau pisi da do na for spread e funky news mau taimi fa mau ya dai fa mau ke ga tau right te do ke tau fa mau ko tau fatongia ko tari e tau foi pulu I api he ko foi mo ui ko ni mata a fo la hi mas setane alu holo pe huhu I hai mata a ka no do sio e setane tu ko no foi o sio e kakai he ko kakai ulusi no ai a setane hu a setane ya hai ho kai palpale ma hu a setane hai ba os pe ko ya pa ke te ke no fa do ko sio I na o te ke te fa nga halang e ko ya ola hangi na to I foi fai fa ma o tata be ko falo to la ya ko he live ko ni but when you are very impatient man ko ta mata kali
ka o se dupe ka hane ki fo ya le pa mo hata ko fa si o heneti ka hale pa mo hata te be ke lava fo wike ta ki fo ya le pa ko ya o ko si tono no pe ka ki to ta ne ko o si alu ya he o pe pe ko o si ta lo na to ya to fe to hi aki holo me o ko ne ko ha mo fo ta lo ne wike ta ke mate hata he tali we need to learn to be patient ko me ko to pe o ngā wai hono taimi ki he mea ko tope, Ka wai ni ito ko lahi o ku nau wawe ke whakamau, nau siupeha ki whialaki, mahape ke whakamau. Ai ku iko o ku iko whainga mentality, pehe koe atamai, koe negativi atamai, Hangi ko ki ata ki example on ko ek whakalele on ki polo kala malulu, ki tō tāna tohi mai pehe mai. Oh, te ke o mai hati te hila ko o kua umi whehe o charge pa anga ni manoa. Ki example, Me amole mon ko tam taimi au ke no fo avia te fika ia tu ko ha umi fe charge pa ngane mana hili ko ya pa anga te au hono fo fill in pe fo application ni itonga kotoa ke ka ta mai pa anga te au ai ki fo fill in pe application mo ani asma hino be free ka ko inga be funky ko example ma aya o me ako ni ai si o be hata o ka no ia mo le ano ia ka hina ngo ke ilo ko ya fo toto no iloto Kote sio kata o guahana ki ngawe whakalakalaka. You need to support it o taha ko ia, Support na to ka pa ngawe kusai. Pa ngawe ku COVID, support by giving them advice, Ka pa ngawe kusai, support by building enau ngai aitiami na ngai whakaukawe. Ka ko hawen ko mo i whakamau ka kai gong na manake mo i whakamau ka kai negativi. Atamai negativi. Ko whahinga mahaki ia i foi atamai foi uto. Mahaki foi uto. Ai uto ia ko ne sio pe ana ia ko mamata ba no matana ka ki mea os automatic pe ka pu ki foi uto la uli. Os hanga ki foi ki os ha ki foi cloud ia ki foi black cloud ia ka pu ki foi uto. Whakakau negativi, whakakau ko kata-katai alu mo loto kovi ke pe la ka kai kon ko o kunau atamai lele yang ko ne ha kon ka fangi para mahata o positivi e nau sio ke negativi ko positivi ko nau se mahalo pe mo kami kon ko ke tawa ko e ta fanau me atatau ke na ko la when i ko si sio tonu he tu pa ke tonga tu ube ngo filma tu lau i hata ko ta kai sio be fanau ko ya ofatuna sio be fanau kai lau i haka hai lau i fo kai tu be fanau sio ko si sio tonu i tonga me ko ya ko ha ki mulini pa ma o nga te mama ko to so at ko fra malo na ha awia me na tu pa i tonga me lo to fale ko hu pe na ko fangi ka kai ko ma fa o fanga be fa ko fanga ta ko ne dal ai ko fo para parte mau alo fanongo fanong han news ha fetu hangai ko ni mau fanongo ku si ho ka para me ke ta o te ke awa ko o foi le ai we mau se te si mato o sta puni ma he mau fa ko no nga pe ma fa ko me ko na vilo tap ke mo le ki hai tap ke mo kata pale ma hai he ko mo wi ku vilo Ako mam ko sa ia wi ai he tubu ake he me pe ke tubu ha atakai na fanongo he ngutu lau mo tu ku hifo i mautano tu ki fo i hata ma lo to fale ka kon ko ha ko fa malo ia dan i na si se mai ga na si anga tawataina na si se mai ga ta mai ko he ko ki ba mai go ni to ma i ko to kona pa atu pe ku ki ilo pa ita se mino ko mo oni ma pe ko tanga na to ko mo oni mo me ke mo oni filia au ko me apena ko ilo ko hanga ba ko ni Vanga nei kon kong nau ta mai nau si fainga ta ia ko na ilu hana me ai fai ko o si fano mai hoa ia me mori ke pe hemo pe ko tanga na to mo ilo o te ai ke te tangi o te ke tangi ke mamahi pe mori holo i mata he ka kai pe ke ofa mai a koe once o ku si tu hata lu de mama o holo i mata mamahi pe ke no fo pe ko so i hoki fanau te ke sai pe ko i ho kids te nau sio ki a ko ke fia te nau fia o le ka bate ke ta u ko tangi he ahon tangi a pongi e to ole ma me a koe whainga mood ke tokoni o haka me a kai kaore ka whitongi nau taipa hanga he ki whailoto mamai a koe ia to o hofu ufatongi a koe ana e tongi ke whakauko whanau pa te ke ite ita unihi e ahe muti koe mea ka te ke ite ita pa te ke hanga taha e kau ki di tolongi e mea kono o hinga you're wasting your time ki toko taha ko o sifulane luelue kone peat pe hata
we are done o se le hala ke te fe mau ke te mo le ko ha time he te no fo whakakau pe te no fo tohi pe ko o no fo o te lau hange koe ni masi ko e ko fu fale koe ni ko kulanga e au ka pau na ila mea pehe na kike pehe mo pe ka pau na ila tene e kike ofe au e kike pehe mo pe waste hot time a koe ke te whakalawa ke fu mea koe ya ko ne pehe me pe kulu e alu na ke ilo lewa lai nei le foi lai nei okay bye ko hai ulu ma koe lai nei fu lai nei pehe okay just me and the kids now ke na fo pe koe ya koe i hoki ataka i mo hoki whana te puanga lewa tō taha koe tau koe inga pia ki he maari pe hawha hinga taha pe kangi ko hataha na ke whalala ki ai ka unga hawhewhine pe ko hao auntie pe ko angkolo taha ia koe na ke whalala ki ai ka osangi koe ia o koe ia ke whakamamahi ki a koe throughout the line tuku nau tolu ke tafa aki taha pake move on i ko ia mo ki whanau ko whanau a wea ko nau tolu ka kai mahu inga taha mo ui mahu inga taha ki nau tolu whanau ko ia ko mahino pe o omhe o tuaga tau tolu tau whatonia ko tamai pa moi whae ko tau whanau is number 1 os mahino pe tau ofa ke tau tamai mo tau whae ko tau tau ko tau tamai mo tau whae nau whika ulaki nau tolu aka nau tolu ko tau tolu ko taim koe ke tau whanau ko whika ulaki kon koe ke tau tolu ko tau whanau o pehe anga koe step u psychological ai life ke ni kon ko nau mai fu mahino koe ni manu me le ia e sio ke ngai single mama ngai single dad i Facebook nau ave na whanau ke o ngā ue o ki uta o nau pisi he mo e kina whakata ute kawe ka kuki whakapakula i keke whangi i tamai ki ave na toke he muhui nau ta utu nau si o muhui pisi e nau mo ui i he ha i he ofa i e nau whanau ke te nofo na tori au o mai e pas ke hiri whaki ia ke fua he whangi i whanau e wina ia koe nau ngoi pu nau hurt nau mamahi fua ia e whangi i whanau e mamahi nau uto kowi oi ni ia o ia ko nā koe pehe koe whakamalele koe ape koe haa palo palema ape whanau tuku ati hai mo hai ka o na toro ko nā ke hange he whahinga urunganga pehe ea pe koe mihi marijuana pe koe ke ne hange solo ha palo palema it will only make it worse e toi whala hianga fu palo palema koe pe a toi loloa mo fuoloa te ke fe ao koe moia he tauni o se marijuana ta ufo te ke fe ao pe koe mo fu marijuana pe koe he me hoka koe fu si foi pe hoki i health ki lalo koe hale me hoko hoki i whanau fu ta u koe na i tonge ke nofo fokasa hi ho whanau ke nofo koe senita kai hole whanau ke alo whai ho eva mole fu whainga mare koe ko ia whakanoto lahi fia lahi e sio ke PCF ai o single mama o single dad i he o kuna phone palapale ma i he nofo kuki ke nau whanau mo o whai e nau whanau PCF na mo ui ai ok ilo ka kai ko ia now move on fast wape e nau move on mo ilo ni ikon ko tuai e nau move on ke kau tama ko ke i oko whakasio koen koe whakasio whanki whewhine mo whanki kau tangata ke nau o ewe ewa hoko ai mo palapale ma whakasio e whanki i pā ke o inu ko nā whakasio e mo whanki mea ke mihi o ki nau tolu ia fuoloa hanta e nau processi ho nau atamai ke nau move on if you want to move on right now ko me ai whai hold your kids make yourself happy make yourself happy peke koe wala ki motu a tuku ke tawhaki o te hori ke to e hoha mo whakatata anua ki ka pau ke pehe whia mau ke o te anua ki ia shut down ho whetu taki mo ia hafo imahina ta ka pau ke sai taha ka koe ke lava move on o se ko ho ke ongo ke move on peke to hoka no whetu taki ai koe ngā ke whetau laki mo whanau koe whangi mea koe o te tau nofo whakamau i hapalupale mahata fu fono kai ne ka fuoloa fu fono ka fuoloa peke tau ilo pete tau mo ui ma ko ta ue ni manoa meheni ma ko ta ni manoa meheni ma ko peset ma ni manoa fu ka Facebook friends a ko mate ta ni manoa ta valu noa ui fu peset i fiha ia a tau tole te tau mate tau tole le atu tau sio he Facebook a mate a kakai mate ke tau avo tau whakaofa ia tu si mate whakaofa kaule tau ki iki mga he whampe mo ilo i koe taimi ben ki tau fokasa he tau family a ko i kaule ka a ko i mo tau mari ko hawangi mea aku tau wheto aki ai whinga i ke fix ke taimi ko ni ihon ko ku ke fu so ha ofa ke he mari me mea ko taimin ke so ko tau ki taimi ko tau mau he taimi he tau ke mo ui
ame ke tau whanau mo tau mariki mo e koe pa tau toki hila to sio ke palapale mahai mo hai o ako mi ai tau fi mau ke waki whenga i ho tau ki loto whale first koe a koe ki laiwi koe ni ke mea koe a manatu i koe whakamau mo ui whakamau koe mea e otua koe te kau ki tau tōri a koe ka pisnisa tau toke tau whamau i hata koe tau wala pe ke whakamau i hata hangi gua hatau kai ase tau tōri ai fo i ngā ue ai otua hanga tō kai ase mai e ne ngā ue tau fi e poto i tau tōre otua o fai e tau ki i whakamau ka pe koe ha otua ofa tatau pe otua ke ni i whainga o fon palopale ma pa men i ko ke fon palopale ma o te ke sio ko si isi ho palopale ma pa ke sio lalo i ke ni i ko na palopale ma ke ko te si anga i hange otua te si i koe ke te si i koe ke sio ange pe fe ho o wakai ke ho family compare ke he wakai ke ni ke ko tau sa ke ni ke o hana ki palopale ma whaloto lahi a tau hoko koe kakai whaloto lahi me kakai poupou ka ki nau toke lele o te ke toi alat koe ka ngata o mai ho tō taha tamahi piko e koe sātu pe ko si elama tamahi mene ki whanau e alat koe toi fusi mai ke mo alu ki he pā me ngahi mea pehe ke tae ofa koe ia o mo ere kakai koe ofa koe kia moutoru e taim ko waha mo ngai palapale ma ke nau support e na toi whainga mea koe ia ke alato tau lera to pick up ue taho kona ke whimo osi malele ho mea kai wheho whanau they need you o ke ni iho ngo ofa mo onia koe ke nau hona to whetuku mai mariwana mo whetuku mai e pia ke whakamalele ake o palapale ma no te nau tala atu ki a koe te ulela to piki koe me kaureka ke tau papakiu te ulelo piki koe me kaureka ke tau ke paka te nau encourage koe ke ofi ho whanau he na hona to encourage koe ke li ake ho whanau ke alu olo koe ia kumi hole ngahi paa me ngai mea pehe koe ai kumi ke ngahi kakai lelei te nau whemau advice te nau toko ni koe ko ngoi pe koe ke tō taha koe ia te ne katakatai ho palapale ma o tika share e koe like share mau pela tō tau ngai palapale ma ke otua pe tahu ne iro lahi tahu tau loto tangi ke otua loto ka pau ke whemau ke tangi ho loto tangi ke otua pe tahu afio ko tau loto mo ne afio ko tau ki vai anga mo hai ai whainga whaunga e toko ni ai ki tau tole o se be ko ia he ku taimi ni wange o tua whakafo mai e ni ihi ke hege na hoko na toke tari ki ho o whewi pe te ongo i pe e koe te ke ilo pe e koe teu alo ewa ki hai mo ta noa ki ai ke na si hanga ilo whainga ta ia te ke ilo pe e koe ka ko ho ilo pe haki toko taha o kune make fun ako palopale ma matu aki tiliti ai pe e koe o te ke te hango te share ha mea ke tō ta ako i pe ho mo ui o te ke te share koe ni iko ia mo ui whakamau koe fu maha ki pipihi ia o ku pipihi pia he matakari kotoa o ke pe ko tau tau pe kaitonga pipihi pe matakari kotoa ai me ako siat pe haki palpale mata atu ngai fanking hutu me fanking mata kai ke te mawahe mo tu me papa sio i pe ngo me ako ia me na kamata na palpale ma o ke no solo na palpale ma ke na sai pe sio ka tau wako o te tau sio ko tau mo ke tu khifo i mo kata i sini pe ka tau wako mo tau teu i tau hi family na hoko me ko ngahi mea ko ia tau osma teu fe unga tau ido ko hai me fai ka te tau sio fina to na palpale ma pe hoko me ko ka tau lupa tau te sio whakamanga takaro ko tau ido ko hai me fai ko nga na ke PC ko ia hono whakamau ina tau na ke PC ko ia he try to start it from them mo ako me nau don't know ko ki live ia whika aki pa mo i whakamau fo i whanongan ka loloa si tuko i whakamau e kakai ka tau wako me he maki nau tolu pia omi hangahi delay o whawaki ho tau my family whakasisi mo i mea koe ngotu lau kai siwe whanau fu ulunganga ku kovi mo tu ngotu lau i poko tānoi hata kai siwe whanau koe ki sai koe mea koe sio koe whanau ke te ngare nau tolu tēnau ala ke pimo nā tolo whai pē koe sio koe ngā koe sio he koe whainga lifestyle he tau family nā nau tupa ho nā whai family ala to hata whakatua nā hata anoa waha o whanau matu aki kati i atu pe koe kati pe e koe wane iu nau eke mai kau a whewhe ku hanga o kati a taha ku hao whakatala noa mai kono inga whainga taa ku hanga wea o kati atu e matala noa ka koe ki whongai na o ka pai pehe mai a tau pehe ko tō taha mo mele o pehe mele hei na ke whanongo ya Amelia mo sione oku na palopalema pe koe hama mo ilo i te whonga koe na koe ke kati ai ko pe atu ai pe koe ka mea mele ka business a tau ke business pa nao sio ki whaise te speta
ke ka business tawa ke business pe anau os ai pe me afia share to me le ha to fa nga me aki ko ne osia ko ho hanga pe talang mele ke ka business tawa ke business pe anau ta no ta me aki ke root ya o ka me ku root ka go straight o pe ku fonga ko ka to hima hata ya ke me ina ke fa no he mo ko matu aki kata pe mo le taimi ako ko de me ako te hanga o ke ngata pe he te support he te hanga si ki te hanga fa mai ta ke but it's also help ourselves ke nga ke wa te ta om da te na pal ma ke tau to he la ia ta na ki mai ka tau to ta no po ta le ne ki pal ma ta no po ai ne ki fa mau kata pe hoki loto fale tu kuange ka nga pi mo nei pa ke te ke he o tua na fa mau ke fatongia o tua ke fatongia ako e fa nau e fatongia o tua me fa mau for everybody ki ako nei pa o hai fo ke o fala ki to ta ko ta pe o fa pe anga te ki live ko ni ke ni I ko ia ta mo tu na e moto ni ko na se na fa mau I moto lu like I said tu pe ke o tua pe ta me sio o ne afio ki ta ngahi loto ke o fala ka moto